večer, pozdravljam na novinarski konferenci po tekmi Norveška-Slovenija. Z mano je selektor Matjaž Kek. Hi, welcome to the press conference after the game Norway-Slovenia. With me is the national team coach Matjaž Kek. We'll start with his statement after the game. I'll translate it into English, and then if there are any questions, please just raise your hands. Matjaž, komentar na naš tekmo. Čestitke in kompliment norveški reprezentanci, zasluženo zmagal. Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena in dejstvo je, da si kaj drugega kot takšen rezultat danes nismo zaslužili. Congratulations and compliments to the team of Norway. Slovenia hasn't been that outplayed for a very long time, and we didn't deserve anything more from the game today. Začnimo kar z vprašanji, kar morda slovenski. Prosim, da greste do mikrofonov, ko imate vprašanje. Tako da. Se malo razmigaš. Dobro večer, selektor. Vstopa v oba polčasa izrazito nezbrana, mogoče celo težje razložil tisti drugi po kar spodobnem potem nadaljevanju prvega polčasa. Kako si razlagate to zadevo? Se pravim, vse tisto, kar smo pripravljali, kaj smo pokazali in govorili o tem, se je zrušilo v začetku obeh polčasov, ampak to so napake, ki se dogajajo v športu, pride tudi tak dan, slab dan. Mene današnja tekma nekaj drugega skrbi in že sam govor telesa, ker Slovenija, če ne gre dobesedno na glavo, če ne kopamo, če nismo v rudniku, če nismo agresivni na izvor žoge, dobljene dueli, potem nimamo mi karkoli iskati proti dobenemu. In to danes je manjkalo, jaz pravim. V športu se dogajajo tudi takšni dnevi, kot se danes. Treba bi zdaj ostati mirno, ampak samo kritičen in objektiven, da to dejansko danes res ni dobro. Še tisto malo, kaj smo izigrali in nismo izkoristili, in na tem nivoju takšne napake in pa tako mehko in vse skupaj nedorečeno ne gre skozi. Vem, da niste oboževalec iskanja izgovorov, ampak se je ta teden zgodilo enostavno tudi preveč enih zadev. Od poškodb do Boštjana, do navsezadnje tudi grške tragedije, ki mislim, da je na našo reprezentanco bolj vplivala kot na kakšno drugo. Je bilo preveč vsega? Vse je to res, ampak če hočeš biti na nivoju, če hočeš biti tam, kjer smo mi dokazali, da smo lahko, potem enostavno moraš iti preko tega. Mi smo vedeli, kaj nas čaka tukaj, mi smo se na to poskušali pripraviti. Res je dosti novih ljudi, vse to skupaj, kaj ste rekli, ampak igrišče je tisto, ki nas je pripeljalo do vsega, jasno, neki dobri, pozitivni atmosferi okoli nas. Danes si zaslužimo z mano na čelu kritiko in potrebno je narediti vse, da zgledamo čez 3 dni boljše. In kako igrati, na kakšen način, so nam pa danes Norvežani pokazali. Pravzaprav so po naše igrali, no, in zaradi tega še enkrat res čestitke. Odigrali so top tekmo, je tudi individualna kvaliteta, igralci Manchester City, Atletica Madrid, ne naštevam se tako, vse je to okej, ampak tudi proti takšnim igralcem smo že dokazali, da lahko igramo, zaradi tega jaz samo fantom polagam, bodimo dovolj samokritični in ni tu kazanje s prstom na kogarkoli, ker danes pa res si vsi zaslužimo eno veliko kritiko in na takšen način bomo težko, ampak vse pravim, tudi po dolgem času prišel tudi takšen večer za slovenski nogomet. Ostajamo na poti in ne greste domov, kako v teh okoliščinah v tako kratkem času in pa pravzaprav na letalu dvigante reprezentance? Ja, zdaj dve možnosti so, da kloniš z glavo in da se enostavno predaš in da rečeš, pač to je to, ali pa narediš vse v neki individualni pripravi, v skupni pripravi, da enostavno to prečrtaš. Izgubljajo velike ekipe, veliki posamezniki in ekipe imajo slabe dneve in mogoče je to v pravem času dobro opozorilo, od kod moramo mi začeti graditi. Kje je naše bistvo, kje je naš temelj. Zgodila se ni nobena tragedija.
ničesar. Rediga je tisto, kar se je zgodilo v Grčiji, kar se dogaja po svetu. To je samo šport, jaz gledam na to, dovolj izkušen imam na to, dal sem že vse skozi. Tako da, ne vem, imam občutek, da je mogoče ta tekma prišla v pravem momentu za vse nas. Najlepša hvala. Hvala vam. Do you have any questions from the home journalists? Jaz bom v slovenščini odgovoril. Which Norwegian players do you think created the most problems for you tonight? Mislim, razumem, kateri norveški igralec ne povzročil več problemov. No, completely Norwegian team play very well. Big compliment from my side to head coach of Norwegian national team, and they play in a very nice atmosphere on big game. Did they play any different than you expected? No, we expected exactly this game what they play, but Slovenia were too bad in this game tonight. How difficult is it to create a tactic to stop players like Nusat, Sørloth and Holland? Yeah, okay, this is individual quality of top team in Europe, but my team play in last year so big games against stars when we play well. Today we was not good enough for anything better like 3-0. Thank you. You're welcome. Thank you. Just a second. Še kakšno slovensko vprašanje? Gospod selektor, v nekaterih momentih je reprezentanca vseeno danes izgledala tako, kot recimo tudi na prejšnjih tekmah, recimo drugi del prvega polčasa. Tam bi se vendarle lahko verjetno kaj prelomili, če bi se išlo na kakšne. Ja, saj pravim, ne moreš zdaj čez noč pozabiti, ne, ampak ne gre pa na način, da najprej ne narediš vse, najprej ne poskušaš z agresivnostjo, s tekom, z motivom, z borbenostjo priti v te situacije, v katere smo mi prišli. Dejstvo je, da nekateri igralci sigurno niso v takšni formi, kot so bili pred par meseci, ampak vse to so neke stvari, ki jih lahko jemlješ, če hočeš zamegliti dejstvo, da smo kompletno danes bili preslabi. Ampak dali smo dosti skozi skupaj v zadnjem času. In jaz sem vedel, da bo prišel ta dan in tudi sem govoril, sem bo prišel ta dan, ni problema to v športu. Problem je samo zdaj, če iz tega ne potegneš. In dejstvo je, da mi moramo vsi skupaj, in temelj slovenske reprezentance pa popolnoma jasen, na drugačen način ne bo šlo. 70, 80, 90% z naše strani je premalo. Ali zdaj manjkal ta ali igral on ali drugo. Jaz sem namenoma šel za debitantom v začetka, pa vse to skupaj ok. In jasno je, da pri takšnem številu igralcev, ki so zdaj novi, da bo verjetno nekaj časa manjkalo v neko avtomatizacijo. Ampak tudi pri teh mora biti osnova organizacija, agresivnost, želja, duel in potem iz tega našo individualno kvaliteto. Tako da, bilo je nekaj stvari, tudi zdaj na koncu, šanca Viola, pa mogoče celo 11 metrov ali karkoli, ampak da bi jaz zdaj to izpostavljal pri teh napakah, ki smo delali, pa to je noro, potem sam sebi lažem. Next question, please. Hello, sir. Do you think Norway is favorites to win the group now? After these two games against Austria and Slovenia offshore, but they come to Ljubljana too. You played a lot of good teams in the Euros and you've done very well. How do you see Norway compared to the teams you played against in the Euros? This very good team with excellent individual quality, but so I've said from Slovenia side, so I said to Norway. The team was today perfect, brilliant, with some excellent individual players, but and of this side, big compliment to Norway in a very nice ambient of Ullevål. Are you surprised that they haven't done No. better before? No. That they, I know that they play very well, that they can play very well when you are so bad like Slovenia today. But are you surprised that they didn't go to the Euros in the summer? No, this is not my problem. I'm happy that Slovenia go to Europe, and we make everything what possible is that Slovenia play better like today. Thank you. Good You're luck welcome. next match. Thank you. Imamo še kakšno vprašanje? Any more questions?
Potem pa hvala lepa. Thank you very much.